Nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mufunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belrun News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belrun News. Mafhungo karotshedzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri mapulastiki maṱuku a nga vha na ṱhuṱhuwedzo kha u vha hone ya khensa i kwamaho vhanna. Vha khou amba izwi nga murahu ha musi ngudo yavho yo wana zwipiḓa zwiṱuku zwa mapulastiki kha vhanna vhaṱahe kha vhafumi vhe vha wanala vha na khensa ya prostate. Mawana o kovhiwa kha guvhangano ḽa Genitourinary Cancer Symposium. Ndi muṱangano wa ṅwaha nga ṅwaha u dzudzanywaho nga American Society of Clinical Oncology, ASCO. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga New York University. Kha ngudo yo ganḓiswaho kha JAMA Neurology, vhasedzulusi vho wana uri vhafumakadzi vha ya ṱavhanya u farwa nga vhulwadze ha khango u fhira vhanna. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Harvard Medical School yo shumisa data u bva kha vhathu vha tshigidi na maḓana mavhili fuṱahembili. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.